Ona itina wa Enenthi kunengane mawoni mo yiulu wa muvango kana Wendekethyo wa Kwongela Myaka ya atongoi anyuve kwikala kivilani isilia niyiendeeye ulalaka aingi ma Enenthi Amwe ma Enenthi kuma Matungulu kauntini ya Masaku nimaelesya kulea kwianiw'a kwoo ni muvango maiteta kana ona Enenthi isioni cia nduani nimaelite kunewa mwana wa kuelesya mawoni mo Enenthi ameweta kana kuvikia vau kilungu kinene cha atongoi ni mavalukite wianiw'o na vaiva taona mongelwe ivinda yingi ivilani ateo mailite kuonania kila mekite ivindani hiyo ya Utongoi. Bwana Mutisya ena mauvo. Iseso ila inatwa ya kusanya maoni ma Enenthi ulwa kuongelangwa kwa miaka ya Utongoi kana atongoi anyuve kwikala kivilani Enenthi amaweta kana thina umelu mwingi kwithwa inatwa isioni Amwe na kulea uvike Enenthi isioni cia nduani na vewelua na omana wa mwanya wa kunengane maoni mo yulwa itambia kana Wendekethyo wevo ambunge maitu tha imwe nita muroye mbunge na myaka 5 ebyao myaka 5 myaka 5 ya la itu mwe ndu ndemu ke otweka nondo tika Masaku ma impeachment ya vice president maoni mane manawaza ni country wide nyari no nyeri ko kula maoni ma kashagwa umekebela kila kiyo manjona ndio wa time limit bale country wide tika maoni maito tika lea nondo ekulea tia tikita ulea nondo ziane tunoetie tikilo teko kekethiwe oteko kekethiwe na tiyo kulwa ni vienen ithita Enenthi ni ithita ile kwa mwakila tienda na tia muiteta ithie Enenthi katika baadhi mbungeni maegenda ibangia kila matona ibangia nundo na serikali balate bikete serikali tutwaite nae nitinonie mapetoka shagwa Utongoi na ila mana mubetie musumbe nubya munini wake kiumba dukiine tuendesya vama iweta kana serikali ya Kenya kwanza na atongoi yangia anyuve isioni kwa thukanyo ni manyita na uvaluka nthini uthukumiwo na vaiwa ilua no mwe mongelo evinda ya kuendea na uthukuma ati omaelekalo myaka 5 kana kuonanya uthukumiwo kwi mwene nthi lungune yothe lame Utongoi niti ulea na time limit yoke myaka 7 nondo ona yo myaka rao ne tuemia Utongoi wa serikali la yevo owate kulia myaka 5 ekathele ndetesa kwani nondo maisha matomeye kila kintu ndio chambatie tikilio tike wakiche wa mkumbuke Uhuru alituambia ukweli wakati alikuwa anamaliza tamu yake akienda nyumbani kwamba huyu jamaa akikalia hivi hata waitoka tena. Watu walikuwa wanakosea wakisema eti ni Sakayo. Huyu ni Haman. Alikuwa na wivu sana. Saa hii Haman alikuwa na wivu kwa wakati wa Mordekai. Saa hii pia amekuwa na wivu kwa uongozi wake kwa Gachagua na wengine. Na nugeithia katika kuma shinani katika uthuku miundu wende mongelo myagesu titha tiende na iba ikindu kitha kiongeleka etha no tigwa tia binire kubika bau tibikite ingi maikwata mbau Wendekethyo wa kuola myaka kutwikena ya atongoi kana etheo wetano no kana vethwe na umelu mwingi wa uthukumi na tongi kwekekala ivilani mpinda ya saa mate uthukuma mwene nthi mwetakana ni isio mbingi la si kwenda utetho maundu kwa uthukanyo indi timatethie na kiti icho kitumikisyo cha kuongela Utongoi kana myaka ya atongoi kwekala ivilani nyeni azione ka myaka 5 iminge ona ka mane wena mundu akazumbe ka myaka na mageno ona myaka esu myazia mongelo muonza ona keka makite ikita olwa makaetha maithi myaka 4 nundu faida ni kwoo ithite ina faida ta Enenthi uthatu wa munene ni kuona yumbe mate kutoa maundu ma Enenthi mbe na kuthenikia maundu mombe misikota mathua wa kana kuosa ivaki na kuwitukithia maundu cha vinya kindu kila kiende na vinya mwene nthi wa kwati munini kwithwa ngalama ya mikalile yende na kwambata akina ngonu rabia mambunge maito myaka 5 ya thela ndize mugogoto yara mundu kata mutumia mukeka tito mweka mwandia kama ulame mayo mutethia mweka mulame utethia Enenthi tiza cia kuongela time limit tiza cia uthukuma Enenthi myaka 5 ni thelile hayo ndo mwekete mwana wa mbeza mwitu ya kito veva Enenthi hiyo ni vibaraka wanataka kutafuta waongeze miaka 7 tukiongeza hiyo 7 ikuje ikuwe 10 mkumbuke Ruto atoki kwa hiyo kiti. Ruto wakati alipita rais wa kwanza kufika Kenya kwa kuapisha kwake ilikuwa ni Museveni. Na Waswahili husema rafiki wa mwizi pia yeye ni mwizi. Museveni amekalia kiti sasa hivi tunaelekea miaka kadhaa akiwa tu Uganda akiwa amekalia tu hakuna mtu mwingine anakalia. Sasa Ruto pia juni rafiki wa Museveni tunamuonanga hata akimtembelea hizo ndio vitu anafunzwa. Akae kwa hiyo kiti na asiwahi toka. Kauntini ya Masaku nyeni tawabuni Mutisya.